Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zbog naglog skoka zaraženih koji se očekuje već krajem nedelje, kada na naplatu dođu protesti, na korak smo do kolapsa zdravstvenog sistema, upozorava naš čuveni infektolog dr. Žarko Ranković. On kaže da su ove tragične scene vrlo moguće u Srbiji ukoliko se popune bolničke postelje u zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje, a broj pozitivnih nastavi da raste. Bolnički kapaciteti u Beogradu su popunjeni, a pacijenti se već danima šalju u COVID bolnice u unutrašnjosti. Ako se ovakva situacija nastavi, i te bolničke postelje biće brzo popunjene. Država može da izgradi nove bolnice, kao i da organizuje medicinsko osoblje koje će raditi u njima, ali za to treba vremena. Italijanski scenarij u Srbiji je tekako moguć ukoliko se popune sve bolničke postelje i svi respiratori. Ne možemo staviti 2 pacijenta na jedan respirator, već lekari moraju da isključe jednog kako bi priključili drugog. Baš kao u ratnom stanju, bolnice bi bile pune, a lekari bi na licu mesta procjenjivali ko od pacijenata ima veće šanse da preživi i njemu bi pružali pomoć. Nažalost, to bi se moglo desiti već krajem ove nedelje, jer je prošlo dovoljno vremena od protesta u Beogradu kada niko nije vodio računa o zaštiti od virusa, što može dovesti do povećanja broja obolelih, napominje on.